Азыркыдан видео кетти, мен букарка. Чирак Сосновка коюм башталды жаңы. Экинчи прямой эфирде. Айба, эмеңсің, бұқаға. Прямой эфир текшердің да? Düş. Екінші матчқа кірсең?
Тек жақта 2 минут қой трансляция. Беркі сторис шыққан жерлер қарасыңар, сол жақта 2 прямо трансляция болды. Екі стол бой жатау. Отчет будет, от тебя. Отсюда. Считаешь? Отчет будет. Опять сюда сейфтер не спой. Когда? Екінші матч жоқ болды артындағы. Артындағы матч жоқ болды. Ооба. Айба. Телефонмен келші жермеге. Трансляция. Это кадр жоқ. Артында. Ей. Азатбеке, алда телефонды алмаштырып тоқшайыз. Сізге кирим ені тартылбай жатыр. ВК-дан екінші матч тартылбай жатыр. Бұл жақтан жазып отыр бізге көргізбей жатыр депчі. Bir oyun екі ойын ортасын кесіп жасалып бұлдың мәрі чырақ сосновкада жаңы баштадың ба? Болсын баштан әлі. Birden bağırıp koysana. Yok. Bekler, kalma. Boşa oğlum, sen takar mı?
Без событий надо, да? Пока без событий. О, Что там у нас без событий, да? Что там он? Так всегда. Давай, куда сама? Просто вот Игорь, если будет, я показать, будут человек, пытается если мы играем в большом поле, видишь,
здесь пришли, он прямо делает. Он просто после игры как-то он... Я здесь не надо. Хочу играть сегодня. Будет, он хотя бы столбат играет. Там я убегаю, я помогаю ему, он сразу встает. Этот все. Здесь вообще... Все там. А, иду. Sen canım adamda olur mu lan? Tekşirip ko'raylik bir sira. Kamerayla sürekli bırakmak mı? Kameranın da. Minta gitu tuh. Gitu tuh. Gitu tuh. Mau emang surat terau? Ne o? Mau surat terau? Tamam uçtağım mı bu? Yok kamerayla sürekli. Onu yerine oturalım. Ağzına geçsin ondan. Kapat durayım mı? Time bitsin ya. Arada bagi. Kita yang bitcoin nggak pasar. Hadi gelirsin otur. Nasıl? Geç mi? Bergen yok.
Азатбек Алмашевич. Телефонымды апарайын? Телефон керек ма сізге? Берсеңіз. Беріп көмекке қарсыңыз. Иә. Тартып салсыз ба? Гол кіріп кетті. Чирак мен Соснов қойдым. Готов? Hava.
Oğlum gol girip ketdi o'zi.
жакта эч ким жок. Бүт бар ар жакта жатышты. 5 нөл ғой. Жеті адам бар деймін. Oyun uzatıyor. Oyun uzat. Komentar жазып шо. Ha? Komentar жазып шо. Футбол жок деп. Пока нормально. Адреналин бар деп.
Өтеді ғой. Қанша минут өзі ойын? 25 минуттан. 50 минут өзі қопты. 2 минуттан а лекенің бек таймы жоқ. Поделиться записью.